بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna itukbalin sa taod-taod sa sanglitan iban pupudyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo intuhan nagpapanjari kato tanyo. Sarta siya intuhan nang daaki kato tanyo mag-ibadat. In Allah subhanahu wa ta'ala piya panjari niya inbang sa manusia hasupaya mag-ibadat mattukan niya. Hafarman sin mahasut si Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way ko piya panjari inbang sa jin iban sin bang sa manusia bat malaingkan in maksud pagpapanjari kanila hasupaya sila manunggali magtag-ipon marikaku. In Allah subhanahu wa ta'ala daing hamanga sa laggo pardaakan niya amo na intunggalon siya pag-ibadatan. Hasabab dahin dito in pangdaakan niya ini nakamataod niya piyag balik-balikan halam sing Quran. Sarta in pangdaakan niya mag-ibadat mattukan niya siyabot niya harukaing ayat insimuno daing hapardaakan niya mag-ibadat mattukan niya. Amo na in pardaakan niya habang sa manusia insuway maawon in pagbakti nila harwa maas nila. Siyugpat sin Allah ta'ala in pardaakan hapagtaat parwa maas maun papagtaat mattukan niya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Iban nang daki kay mintuhan mo, in ayaw ko mag-ibadat parugaing dain kanya. Ayaw ko mag-ibadat bat malaing kanin pag-ibadat mo subay tupot tunggal mattu kanya. Wabil walidaini ihsana. Iban pagmarayaw kau harwa maas mo. Dain dihay ni mga tay manghud na muhakam Islam, liyago sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pardaakan habang sa manusia, in subay sila magmarayaw harwa maas nila karena piyasugpat sin Allah ta'ala in pardaakan hapag marayaw parwa maas maun papardaakan papag-ibadat pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harukaing ayat siyabot si mahasut si Allah piyagparungan niya na isab at awakan piyagpaurul niya in pagsyukur pa Allah ta'ala mahuli pagsyukur pa bang sa manusia parwa maas amuin na hinang sabab kapapanjari habang sa manusia. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala anishkurli waliwalidayka ilayya al-masir. Pagsyukur kamu longsin Allah ta'ala marikaku iban pagsukul kamu maun parwa maas niyo. Asabab bendit to subay na to lagguon indua maas singkitan nyo mapuas deng hapang laggu inato hanag papanjari kato tanyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghud na muha ka Islam ini piag balik-balikan day sab atawakan hinang sim mga sila kanabihan iwan karasulan in pagbakti nila pamaas nila. Biya na sing kiyabaita den kana Isa alayhi salatu wassalam Nabi Allah Isa in kaunan niya marayaw siya hamaas niya. Siyabot sin Allah ta'ala wa birran biwalidati. Iban in kaunan hi Isa alayhi salatu wassalam in kaunan niya magbabakti siya hamaas niya. Damikya ni Yahya alayhi salatu wassalam biyayta sin Allah ta'ala wa birran biwalidayya in kaunan niya nagbakti siya harwa maas niya. Damikyan hinu alayhi salatu wassalam in pamung niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu siya na ngayo kaampunan Rabbi gfirli
waliwalidayya. Ya Allah, ampuna in pardusahanku. Iban ya Allah, ampuna in pardusahan sindua maasku. Demikian in Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. In kaaunan niya Nabi. Sumugawa in kaaunan sin ama niya. Magsisyirik pa Allah Ta'ala. Nagtutuhan parugaing deng Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in kaaunan sin maas niya. In kaaunan niya maghinang santo-santo. Amuinin usaha hiyama niya. Maghinang barhala. Hasupaya hiragang sumbahun sin dugaing manusia. Sa unuin pamung sin Ibrahim kan ama niya. Habihat turing kahalan si ama niya. Laung hi Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ya kamu mga manusia. Tumtumanyo in kitab hi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaya sulat kanya. Innahu kana siddiqan nabiyya. In kaaunan niya. Deng ha mga ipon na mamarat saya. Iban in kaaunan niya. Deng ha mga kanabihan. Unin pamung niya. Idh qala li abihi. Ya abati. Lima ta'bud ma la yasma. Lima ta'bud ma la yusma. Wa la yubsir. Wa la yughni anka syai'a. Ya abati. Laung Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya kau amaku. May tak kau mag-ibadat, maun pa di makarungog, maun pari makakita, maun pari minsan makamumpaat kay muhang sulag uno-uno. Ya abati, ya kau amaku, minsan biya nahatto, ingkahalan hi ama niya, sa niya palagguon, niya pahalgaan, in pagkaama hi ama niya, tawakon niya, ya abati, ya kau amaku, may tak kau mag-ibadat pa syaitan. Ya kau amaku, may tak kau mag-ibadat pari makarungog. Ya kau amaku, may tak kau mag-ibadat pari makakita. Ya kau amaku, may tak kau bihayan. Bihat tuing kahalan hi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di siya mamis saramangi kan ama niya. Bat malaingkan inbis saranya. Labay wasiyat, labay patumtum. Dayha Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghud na muha kami Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala damikyan nagsabot halam sing Quran. Pangdaaki pasalaggu-laggu pardaakan. Iban panglangi pasalaggu-laggu liyangan. Laung sin Allah ta'ala. Wa'budullaha. Pag-ibadat kamu pa Allah sa laggu-laggu pardaakan. Wala tusyriku bihi syai'a. Iban ayaw tuod kamu magsakuto. Ayaw tuod kamu magsyirik hang sulag uno-uno. Ampaniya siyugpatan. Wabil walidaini ihsana. Iban pagmarayaw kamu parwa maas niyo. Sa laggu-laggu pardaakan. Magtauhid ka niya. In sumuno pardaakan piyasugpat niya. Amo na in pagmarayaw parwa maas. Hasabab dahin dito, in pagmarayaw, pagbakti, parwa maas, sin anak, in ini parkala, dakula, parkala sa laggu-laggu, dihilan darajat sa taas-taas sin agama Islam, dihilan pahala sa laggu-laggu sin Allah Ta'ala, hisyu-syu, in tumunay kaniya. Haruwaing ayat, siyabot si mahasut si Allah, long sin Allah Ta'ala, Qul ta'alaw, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Pamungan kanila. Ta'alaw kari kamu. Kari kamu alup kamu mari. Atlu ma harrama alaikum. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Basahunku. Sabbutunku. Inhiaram kanyo sin Tuhan niyo. Unim panagnaan siyabot. Amo inday nga mga hiaram sin Allah Ta'ala. Allah tusyriku bihi syai'a. Ayaw kamu magsyirik kanya hang sulag uno-uno. Hasabab dahin ditulong sin mga ulama. In kakahinang syirik. Amunay nin sa laggu-laggu dusa pa Allah Ta'ala. Ang panisyug pat imparadaakan. Dahin ha mga sa laggu-laggu daysab. Wabil walidayni ihsana. Iban pagmarayaw kamu parwa maas. Magmarayaw. Subay kita nyo huminang. Sin uno-uno kakahinang marayaw, maun parwa maas tanyo. Sabab in pagtaat parwa maas, amunay ni indayng hamanga, sa rayaw-rayaw hinang,
sarayaw-rayaw ammal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya riwayat si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qala, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Laung ibn Mas'ud, nangasubu ako ha Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Unim pangasubu ibn Mas'ud. Laung ibn Mas'ud, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal. Ya Rasulullah, unuin ammal, hinang sarayaw-rayaw pahadarat sin mahasud si Allah. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Inday nga mga sarayaw-rayaw hinang pahadarat sin Allah ta'ala, amuna in sumambahayang kauruun ha waktu niya. Qultu summa ay, pag-ubos lang yan agay ko, uno pa indukay dayang hato. Qala, birrul walidain. Laung si Nabi Muhammad, insarayaw-rayaw pahinang pahadarat sin Allah ta'ala, magbakti parwa maas. Qala summa ay, ubos lang niya uno pa. Qala al-jihadu fi sabilillah. Pag-jihad haran sin Allah ta'ala. Kita ayakaw tayo manghud kuha ka Islam, piyauna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyabot in pagbakti parwa maas. Daing ha, jihad fi sabilillah. Asabab daing ditoon hambuk usog, daing nga hula yaman, miyadto siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung niya ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamaya ako magad mag-jihad. Tiulak na rin nga hula yaman, harap mon pa Madina. Way undo kayong maksud, ba't malayng kan magad siya magluaslong sa jihad fi sabilillah. Iya subo siya si Nabi Muhammad. Bang hawak to bihaon bang kamagad papagbunuan, inasubon kay mo maingat da ka magtimbak, maingat da ka mag-usal sinapang, maingat da ka kumupal, kaingatan mo rin hinangon doon na pagbunuan. Sa bukun bihat pinhina in pangasubukan niya si Nabi Muhammad. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahayyul walidain. Uno lang niya, ahayyul walidaik. Uno buhi pa maas mo. Qala na'am. In agin yahuon. Buhi pa in maas ko. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal turidu jannah? Uno mabaya kau sumud sulga? Qala na'am. In agin yahuon mabaya ako sumud sulga. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik kau mattu pahula mo, katto kau pagbakti pamaas mo karna insulga mo yatto na kabutang dito. Subhanallah. Bukunin sulga mo yari ha Madina. Bukunin sulga mo yattoan si paghula. Yatto in sulga mo hawla mo, karna yatto hiina mo rin dito. Subhanallah. Sa lagu-lagu, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hikasud mo palam sin sulga, bang marayaw, in pagbakti mo, maun pamaas mo. Si Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, kaya riwayat, in kahalan niya iban hiina niya. Hiina niya halam simbilik, diaak siya pagwa magpaka tubig. Kiyaan niya tubig pagwa. Pagbalik niya palam simbilik, natutug na hiina niya. Unin hinangon niya. Yaon na yung tubig halima niya. Sa di niya hikarihil kanina niya karna natutug. Unin hinang niya. Tiyakaran niya nakabati. Wairun niya biyat ihina niya piya inom tubig. Karena di siya mabaya masasaw impagtug hiina niya. Wairun niya ray sa biyutang intubig harag sing kukulangan ng pasya minig. Karena mabuka siya makahibal hiina niya maasagin tubig. Naunin hinang niya. Tiyakaran niya sampai makabati hiina niya. Tiyakaran niya nagtitindog. Kaya kamputan ng tubig.
Bang siya laulon timitindog, limingkod siya. Kaya kamputan niya rin tubig. Bang siya laulon limilingkod, timindog na isab siya. Bihat tu nasadya in kahalan, sampai iabutan subuh. Ang panakabati hiina niya. Wayroon niya tuod siya sa hiina niya. Karena sinlasan niya kan ina niya. Mga tay manghud na muha kami Islam. Mataud-tuod kiya baita. Daing mga sarayaw-rayaw. Amal ibadat. Sartain ina nakabidda daing ama. Hapagbakti. Kiya baita hi Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Man abar. Ya Rasulullah, hisiyuin mapatut pagbaktian. Bang ako himinang sinhinang marayaw. Hisiyuin mapatut hinangan ko sinhinang marayaw. Hina ko, yama ko, taymanghud ko, anak ko, asawa ko, apo ko, lasya ko hisiyu. Hisiyuin panagnaan. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ummak, hiina mo. Hina mo'y panagnaan. Kala kultu summa man. Inangi kulong niya, pag-ubos ka ni naisyo na. Kala ummak. Laung si Nabi Muhammad, hiina mo ramasi. Nakaroon na sabot, hiina niya, wairong panasaboting kaywanan. Kala kultu summa man. Inangi kulong niya, isyo na isang puwas din kanina. Laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummak. Hiina mo. Nakatuna siyabot, way panasaboting katan. Kala kultu summa man. Ubos lang yan, agay ko isyo na isang pagsunod. Kala, laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa abak. Hiina mo, hiina mo, hiina mo, ang pahiyama mo. Nakatu siyabot, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inina, ang paama, summal aqrab fal aqrab. Ubos pamakday nga mga masuok pamasuok ay bimakna makaunain ina makatu ang paama ang parukaing day nga inaiban sin ama. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat din kana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dakhaltul jannah. Ha Isra wal Mi'raj. Wa dakhaltul jannah. Nakasuda ko lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palawom sin sulga. Uning kita si Nabi Muhammad. Laung si Nabi Muhammad fasami'tu fiha qira'atan. Diungog ko halam sin sulga in pagbas sa sin Quran. Halam sin sulga. Qultu man haza? In agi ko lang si Nabi Muhammad, hisiw yan in nagbas sa Quran. Qalu, laung sin mga tao halang sin sulga, Harisatu ibn Nu'man. Harisatu ibn Nu'man, kadhalikumul bir. Kadhalikumul bir. In halang sin sulga nagbas sa sin Quran, Harisa ibn Nu'man, unoy sabab niya, sabab sin pagbakti niya, hamaas niya, sabab sin pagbakti niya, hamaas niya, hangkan siya nakasud palam sin sulga, wa kana abaran nasa bi ummihi, ing kaaunan niya, sa rayaw-rayaw manusia kan ina niya. Subhanallah. Mga tay manghud na muha kami Islam, bangkaw mabaya, lumasakay min ama in anak mo, lasahain ama mo. Bangkaw lumawaya, lumasakay mo, mag-addat kay min anak mo, pag-addat kaw kanina mo. Sabab kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum, pagbakti kamu pakaamaan niyo. Uning gwa niya bang kamu magbakti pakaamaan niyo. Tabarrakum abnaakum, magbakti day sabkan niyo in kaanakan niyo.
Ampaniya siyugpatan, waifu ta'iffa nisaukum. Parihalaan yung ginhawabaran niyo. Ayaw ka mong huminang sinlanggal sara. Ayaw ka mong huminang sin kakahinang zina. Hasupaya isab maparihala in kababaihan niyo. Sabab din dito, magbunga. Inla sa muhamaas mo. In bunga niya, lumasakay min anak mo. Nabang kau mabaya, kalasahan sin anak mo waktu bihaon, kalasahan sin anak mo susungon, kalasahan kau sin anak mo sampai kaubutan na sin kalaas. Lasaha, hiina mo, ingwa niya, kalasahan kau sin anak mo. Harukaing hadis, siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inambok usog meto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laung sin usog ini, ya Rasulullah, inni asabtu dhanban aziman, fahal li taubah. Ya Rasulullah, nakahinang ako sin sa lagu-lagu dosa. Aun pabaha kaampunan ka ako. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal laka min aun pa ina mo. Kala la. Laung sinusugin ni wayroon na ina ko. Kala hal laka min khalatin. Aun inaon mo. Kala naam. Insambong sinusugin ni huon aun inaon ko. Kala fabirraha. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagmarayaw kau ha inaon mo. Subhanallah. Ay bimakna bukon sadya ina ta insubay ta pagbaktian. Bukon sadya ina ta insubay ta pagmarayawan. Sampay inaunta subay raysab kita magmarayaw kanila. Damikyan, bukon sadya rin di hadunya in karayawan. Bangsa pamain maas mo miyatay na. Nakauna na rin kayo mo, naglain na paadlaw mahuli. Subay muri dabog tuunin la sa kanila. Sabab kiyabay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalas. Apabila mapatay na in manusya, dito na sila halam sing kubur nila, mabugto na in amal nila wat malain kanin turi mabugto. Minsan halam sing kubur masisumud matto. Unin tuyat to, illa min sadaqatin jariyah. Sadaka jariyah. Nagsadak ka kau magmumpaat pakatan. Nagpahinang ko masjid. Sa lukay aun sumambahayang ha masjid yan. Minsan kau rito halam sing kubul. Masisumuding karayawan. Nagpahinang kauran. Lukay aun maglabay haran yan. Masiaong karayawan mo sumud minsan kau halam kubul. Nagpahinang kau madrasa. Sa lukay aun nangangadji ah madrasa yan. Masi-masi ing karayawan mo, sumud palam sing kubul mo. Aw ilmin yan yuntafa'u bihi. Ini karo sumud palam sin kubul karayawan. Amo in ilmu nagmumpaat. Aun ilmu mo maingat ka magsambahayang. Nang hindu ka magsambahayang. In si mambahayang niya to dihilan sintuhan karayawan. In ikaw naghindu nagsambahayang, dihilan day sab ko sintuhan karayawan. Lugay sing kabuhi mo, sampay ka rito halam sing kubul. Namangaon mga hangpo tao kaya hinduan mo nagsambahayang. Hangpo karayawan, kahabilang waktu. Lipaton makahangpo, hanggatos karayawan. Banging kaya hinduan mo yato ng hindu na isab, aw na isab karayawan sumud kay mo. In hinduan yato ng hindu na isab, in yato si mambahayang hinduan, imingat nagsambahayang si mambahayang kataan sila yato bang ikaw in puunan sin ilmu yaon. Masisumud matto kayo yung karayawan. Minsan kau halam sing kubul. Inhikatu niya, awaladin salihin yad'u lahu. At awakan nakaanak kau sin anak salih.
nag-aamal ibadat pa Allah Ta'ala, minsan kaurito na halam sing kubul, bang siya mga dua pa Allah Ta'ala, Ya Allah, ampunain maas ko, ampunun kaurito halam sing kubul. Ya Allah, paluagain kabuhi anan, paluagain paghula sin maas ko halam sing kubul, paluagon sin Allah Ta'ala. Ya Allah, dihili siya kakaon marayaw, Ya Allah, dihili siya inuman marayaw, hirihil katan sin Allah Ta'ala. Karena in pangindua asin anak pamaas, mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, in pangalta sin anak, in tagsuko kaniya ama niya. In baran sin anak, in tagsuko kaniya ama niya. Dungukan yung hadis ini. Hadis din kan Jabir ibnu Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma. Anna rajulan qal, mattan tuod lang ngayon hambuk usog na mo nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong sinusog ini, Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan, wa inna abi yuridu an yajtaha mali. Laong sin hambuk usog ini, mattan tuod lang niya, Ya Rasulullah, ang pangalta ko. Iban damikyan, aun na lang niya anak ko. Sumugawa lang niya hiama. Ingkaunan hiama ko. Kahunahan nin alta ko. Magguren maas alta sin anak. Unin hinangon sin anak. Lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika. In ikaw ya kausog, iban sin pangalta mo. In pagdapo kanyan bukon ikaw hiama mo. In pagbakti parwa maas, in inihi kaangkat sin darajat halam sin sulga. Sampai kublaan na sadyan maas, in maas simbat halam sin sulga, may tabihay ni timaas sin darajat ko. Sin bukon datud mataw din amal ibadat ko. Subhanallah. Hadith din ka Nabi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Fayaqulu anna hadha. Mattantud lang si Nabi Muhammad inhambuk usog. Ang katun in darajat niya halam sin sulga. Sampai makapamung siya kublaan siya rin hindi in darajat yan. May tabihan. Fayuqal. Sambungan siya halam sin sulga. Hangkan timas in darajat mo bihan, bistighfari waladika laka. Sabab sin istighfar kay mo sin anak mo. Subhanallah. Hangkan na jimakpat na, in mga sila, amuin mga sila maas, taka anak, nag-aamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena bangin anak nila mag-istighfar kanila, karena bangin anak nila mangayo pa Allah ta'ala, wayroon pagduarwa, hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, in piyangayo nila. Ya Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, kaya kisah niya bang biyari ning kasud sin ina niya paaka may Islam. Ya Abu Hurairah, ma'ruf, dahil hamanga sa taod-taod magririwayat sin hadis. Kaya baita ning kahalan niya, iban sin kahalan ni ina niya. Long niya, ingkaunan ko lang niya, paghinduan ko hiina ko sin pag-agama. Sababing kaunan niya magsisyirik. Di siya kumahagad pa Allah, di siya kumahagad pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab dahil dito, hinduan ko siya pasuron siya paagam Islam. Ingkaunan niya lang niya nagmari, di siya mabaya sumud pa kami Islam. Sampay lang niya piyarungukan niya ako, sindi ko kabayaan. Siyabot niya, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinsasabutan pamangi. Sampay lang niya miyatto ako pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkaunan ko nagtatangis. Miyatto siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ang pakulang niya namong. Inarikulong niya, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Ingkaunan kulong niya, nagdawa ako, nagpasaplag ako. Hinduan ko, hina ko, pasurun pa agama Islam. Sumugawain kaunan niya siya mabaya, sumud pa agama Islam. Sampay na misara pa siya mangyahatungod sing kahalan mo. Ampas siya imyan. Ilong niya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fad'ullah an yahdiya umma Abi Hurairah. Ya Rasulullah, pangayo kau doa pa Allah Ta'ala maman hidayatan nin inahi Abu Hurairah. Saruun doon na ngayo doa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laung si Nabi Muhammad, Allahumma hdi umma Aba Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah hidayati in inahi Abu Hurairah. Laung hi Abu Hurairah, fakharajtu mustabshiran bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag-uusman na ngayo duain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimuha ako sa ruon doon. Sa taiban pagkugkuyag ko, sinangin dua in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan inako. Nag-us-us siya dimakan pabay. Pag-abot niya pawa sinbay, tiyatamburin lawang sinbay. Sarta hina niya rin dito na mamaygo. Iban pagyan lang niya kako hina kutagad kawya Aba Hurairah. Sampay diungog ko na lang niya intig siksin tubig. Ay bima na namaygo hina niya halam simbay. Pag-uusman lang niya hina namaygo. Nagsalin siya, nagtamong siya. Ampa siya, imukab sinlawang. Gimwa siya lang niya may kako. Iban pag-iyan niya, Ya Aba Hurairah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya Aba Hurairah, magnaiksak si ako, sinwayroon Tuhan duha ing batmalangkan Allah. Iban magnaiksak si ako, mattantuod in Rasul, ipon, iban daak, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab din ditulando kiyugan hi Abu Hurairah, nagbalik siya matto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban pagtangis niya, tangis kuyag karna simud pa agama Islam. Hiina niya, ang panyabiyaitaan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sintiyayma sin Allah Ta'ala in panginduaan niya, simud na hiina niya pa agama Islam. Ampas niya diaak na isab nagbalik in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, iban pagyan niya, pangayo kau dua apa Allah Ta'ala, mamanin aku, iban hiina aku, kalasahan si mga bariman, iban bangmanin kami karwa, malasa kami ha mga bariman, saruun doon, na ngayo dua in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laung si Nabi Muhammad, Allahumma habib abaidaka hadha, yakni Aba Hurairah wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Ya Allah, palasaha kan Abu Hurairah, iban kan ina niya mga bariman, iban palasaha sila ha mga bariman. Asabab din dito laung hi Abu Hurairah wayruun din ha mga piyapanjar sin Allah Ta'ala bariman, makarungog singan ko, iban makarungog kan ina ko, atawa kan makita kaku, bat malaingkan lumasa sila kaku, inyattu din ha mustajab dua asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab din dito hi Abu Hurairah pagsud asal da siya marayaw kan ina niya, lawi na nagdarayaw in pangaddatan niya, in muamalan niya, in kahalan niya kan ina niya, hawak tuman simud pa agama Islam. Asabab din dito kaya bay taharu kayong hadith bang biyariin in kahalan hi Abu Hurairah, din dito akan si pakbay, iban hi ina niyahan si pakbay, bang siya sumalam laung niya kan ina niya, Assalamu alayka ya ummahu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bang sumalam hi Abu Hurairah kan ina niya, laung niya, sasalaman kay mo ya kau inaku, iban rahmat ulung sin Allah Ta'ala,
iban rahmat niya maun kaymu sambagun sabsiya hina niya wa alayka ya Aba Hurairah wa rahmatullahi wa barakatuhu in sambung kanya hina niya damikyan sab maun kaymu ya Aba Hurairah rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ulung niya dumagpak maun kaymu sambungan naysab siyahi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu lawhi Abu Hurairah kan ina niya lawhi Abu Hurairah kan ina niya Assalamu alayka lawhi Abu Hurairah kan ina niya Assalamu alayka ya ummahu wa rahmatullahi wa barakatuhu sasalaman kaymu ya kau inaku iban ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rahmat niya maun kaymu lawhi ina niya wa alayka wa rahmatullahi wa barakatuhu iban damikyan maun kaymu iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala dumagpak maun kaymu iban nasin barakat niya lawhi Abu Hurairah yarhamakillah kama rabbaytani saghira kaya rahmatan kau sin Allah ta'ala biya sin pagipat mukaku hasibi waktu ku kasibi-sibi lawng sabi ina niya kan Abu Hurairah rahimakallah kama barartani kabira kaya ulungan kau sin Allah ta'ala biya sin pagbakti mu hawak tuku kalaas ay bimakna bihattu in parsugpatan sin ina iban sin anak bangin sila nag-aamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta in sila miya magad aturan ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingatun mo yakaw tayo manghud ko ang Islam suway mo tuod lagguon in maas mo karna bangkaw huminang amuin hinang mangi pamaas mo inyan daing mga dusara kula pa Allah subhanahu wa ta'ala qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lawng Imam Ahmad birrul walidain kafaratul kabair in paglasahar wa maas inyan makakiparat sin dusara kula damikyan ini lawng sin mga ulama ini makahaba ummul salta siyabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umurihi isiyo in nagbakti parwa maas niya tutungbasan kanya sulga iban zadallahu fi umrihi ganapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan niya natubtub na hindi mura-murahan in kitanyo katan makatumtum kitanyo amuin halgaan na tuin dua maas in kitanyo siwudaing kaon na nilabuhi atawakan ayat to na nakauna rin kato tanyo suway na to di sila kalupahan lasahon sila iban pangayuan sila dua pa Allah subhanahu wa ta'ala hadha sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.